Kini kedai ke Akashvani Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Kentu Deputy Chief Minister ke Meghalaya ubak Prastun Tensong ya kinong Shong Shinong bakimdai ban sngap jar ladadon kinu kijing syak dawa pisa ha kinu ki priyo ni kenhun. Let kinong Shong Shinong ka hima sora sa office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bandawa ay sanat no ya umarem dors im. Bat pinlong ke National People's Party NPP ya ke jihalang jong ke General Executive Council bat pin benaru ya ke kerteng u Dr. DRL Nonglat ku mu kertong ke Shillong Parliamentary Constituency syaki election sitang semoy jong ke Lok Sabha. U Deputy Chief Minister ke Meghalaya ubak Prastun Tensong henin ke sengi ula kentu yikinong Shong Shinong bakim dai ban sngap jar halo ke jing kenno badon ke jing persang dawa pisah jong ke HNLC bat ula kentu yikipat ba bakin pentip mardor syakibor penyat bat ai dak FIR ladadon kum kita ke jingja. Habakran halo ke jing tip bakladon ke jing sam ke shiti dawa pisah syakinong bu dukan uba Prastun Tensong ula pentikna bak sorkar kanyale ban penne ya ke jing yat bet ke suk kesan bat ke jing singan ya kinong bu dukan bat ki bateri kam lajong habarok kawe ke jella. Ula on bakinong khai bat ki bateri kam lajong ki deban beteng ya ke jing tere jong ki klem jing syaptin. U Deputy Chief Minister ula maham ba nle da ka bating ya ki brio ne ken hun ki badon kti hakikam dawa pisa bat kentu ya kinong Shong Shinong bakin kul marjumut ya kom kini ki jingja. Da kispa angut kinong Shong Shinong jong ka hima sora kila let joko office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha Shillong bandawa badeban aino ya ka sanat ya umarem dors im. Kinong simbentan ni kisinong bapher kile ya lumlang banyay ban ya ka jingdawa da ka baong baday ban buram ya ka bor ka ikhtiar kum balabu umen barim bat kalong ka bum la pedang ba ka district council kan leklet ne le bum sunyo ya ka dustur ubarim bat bakis em kidai ki baladon lupa nadu shuwa ban mi pertai ka council. U Deputy Chief Minister ubak Prastun Tensong henin kesengi ulaya da ya ke rajong ke sorkar ban palit tho kana samari hakin no hikai da ke boong bakakam kalong ke baduna bat ke balak ban le. Ula ong baka benta banengkong lakmit lenti bakan shimpor kumbalai pausi bat kino hikai ken penlong ke jinglum jingtip na ki tlew yin hatin balawai school da ke jiharap jong ki bor shinong. Kat kun ubak Prastun Tensong kani ka kam kan ban kia ikino hikai na marba ken don tang kendet teli kilong ye bakin hab bandung jingtip ha ka shisngi. Ula pentip syuk-syuk bakino hikai ki biya shimbenta kinyo ya kepisa ka ba ai lang shisin ai ka banlong hapadeng katsan hajar bat arpau hajar tengka. Ya kani ka kam la pentre lang baki block development officer ki badon hakaling ke jella. Ka Akashvani Aizol kala penlong ya ka wakatan nemen step kum shibenta jong ka jingrake ya kalin kurs nemba kandai pau jong ka. Kecil yak kejat kala sedang na office jong ka Akashvani Aizol hatui kuat lang bat lapin kud Millennium Center. Hanagaland ka Akashvani Kohimaru kala penlong ya ka marathon nemen step ha ka bala kawe lama ya ka jingsedang da Deputy Commissioner ka Kohima Ubi Henok Buklem. Ha Old MLA Hostel Junction, balapin kutpat ha High School Junction. Ka Akashvani Shillong, kan penlong ya ka marathon la syai kesengi kendai tarik, ha kapor Henry Bajemen step, da ka jing temu ban kentiu ya ka jing ya shimbenta jung kipat ba, bat jing sengutu syapang kikam bat jing syakri jong ka Akashvani. Ha Assam ke sorkar BJP balalam kamat dak NDA kan shim jing smai ha ka khat tarik menta ubanai la penlong henin kesengi ya ke jihalang ha Atal Bihari Bajpai Bhawan ha Guwahati banyakran halo ke jing pen kre ya ke ni kesengi ha ka baladon lang kinu yalam ke BJP kan thup yo president ke BJP jong ka Assam Udilip Saikia ke jing pen smai kan long ha Veterinary College Playground ha Khana Para Guwahati. Habakran ha ke jihalam bat kinong thok kubor usai kia ula pentip ba Menteri Rang Bado Narendra Modi ru un wan banyadon lang ha ke ni ke jihalang pensmai dalo Menteri Korbari u Amit Shah u National President ke BJP u Nitin Nabin rengkat bat ke Menteri Rang Ba bat sembut Menteri Rang Ba jong ki jella basan Shah da ke NDA.
Kecian lang jong ke BJP Legislature Party kan long hakashpau tarik mentau benai. Menteri Kekuat Kekia jong ke Soka Pedeng UJP Nada bat Menteri Rangba ke Haryana Unayap Singh Saini kin long kinong pet perman hakajian lang ban pet ya ke jing jit ya unoyalam jong ke Legislature Party. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke Bawan Lam Shapi ya ke Kubor. Ban petang biang ya ke Kubor, ka National People's Party NPP hinin kesengi kala penlong ya ke Jialang jong ke General Executive Council ha State Central Library Shillong ha kabade ki hajarmut kino yalam keseng bat kinong train na keleng keri Khasi jaintia kilawan ya shimbenta. Ha ke Jialang National President ke NPP Konrad ke Sangma ula pedang sumabhai Dr. DRL Nonglat Shaka Singh bat ula pen benaru ba unlong ukertong jong keseng ubanya aireng ha ke election shitang samoy Shaka Lok Sabha na ke Shillong Parliamentary Constituency. Habakran hakinong thok kubor Konrad ke Sangma ulong ba ke jing pendrong yu Dr. DRL Nonglat Shaka Singh kapin I ya ke jing tendrong lang ya ke jingkit banyada ya ke dur tendra ya ke riti ba dostor ya ke hok ba jing mento jong ki jai ben riu riu lo ka Meghalaya. Ula batai ya Dr. Nonglat ko muriu shampang ha ke pulai puthi ubalang ba ke jing IT jong u hakakam kanang penklan shu ya ke Singh. Meghalaya Basin Management Agency Eastern West Khasi Hills District hinin kasngi kala penlong ya ka program pensyai pensung tu pat ba halor ka Sustainable Land Management Hamairang Market Cooperative Society ti pedang ban kentiu ya ka rukom rep da ka ba pendon kam da ka sebok mariang. Ya ke program la penyat leng ba ke District Project Management Unit ha ke balawan banya shimbenta de ke rang ba shnong kinong rep ki kenhon ya rap lade ki seng bat ki kenhon ba phe jong ke shnong bat ki cluster level federation. Ka District Project Manager ikong I nongrang ilong ba ke jing temu jong ke ne ka program ke long ban penslori kinong rep ba ken pendon kam da ke sebok mariang ha ba ki rep bat ban kiar na ke ba pendon kam ki dawai sebok namar ka sebok mariang ka ai ke jing kot jing kia ha ki Rio bat ka penek ru ya ke jing sebo jong ka kendo. Ya ke tamasa nyang taser in penlong hayo sir ha ka shnong Saiden Ribhoi District ha ki arsngi kata ka prabat khandai tarik menta ubnai ka balong ru kum kadak jong ke jing penlong ya ka football world cup kani ka nyang taser ru ka juwan mi shisen sausnem. Ya kini kata masa la penlong da Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ban rakhi ya ke jingwan mi jong ka nyang taser bala tip kum ka kremestika Ribhoi ka bala ringdor ba tho do unong wat benia science usudhanya ar hajong hagasnem arajar khatlai. Kinyang taser ki juwan mi barabor hadin bala sep kasngi ki da pentlor no laki snare shuwa bakin kala kum kinyang taser barangba. Kata masa kan kentup ikijing la kai football bat kiwei kire start science ki maham bat kem ne pinyap yaki hendre ban kenmau yaki jingdan kam ban penne bat tengkai yaki ni kijat kinyang. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma hinin kasngi ula play ya ke football season arajar arpon rio jong ke Shillong Sports Association ha SSA Ground Shillong. Habakren ha ke Jialang play Menteri Rangba ulong ba ki bre jong ke Meghalaya ki et ha ya ke football bat pensyai ba ke sarkar ke lathe pisa shikat dai ban kentiu ya ke ni ke jingel kai hakeleng ke jilla. Ulong maka sarkar ka thmu ban penlong ya ke Shillong kum ke nong ba jong ke football ha ke ri da ka ba pen bhai ki madani le kai bat ki wede ki jingdan kam bat ban play ki lat ki ba khambha na ka banta ki nong le kai badang samla. Ka district level inter-school athletic meet arajar apun rio bala penlong dok office jong district sports officers Southwest Garo Hills ha ampati students feel kalakut no hnin kasngi ki khna school na ki school ba phe jong ka district lawan shimbanta ban pinpal wakasap bat jing tibet jong ki ha ki chingela kai ba pher ka to ko khubor kalakut na ka Akashvani Shillong ngi so bat ka Akashvani Delhi da ka banta ko khubor ka tin Hindi ban pinbu da ko khubor ka tin phareng ha ka por phra khasan minute kene kadek Akashvani Shillong.